Hi guys, salibonani linjani? Sithemba ukuthi wonke umuntu uyaphila, mina hayi I'm perfectly fine. Yathi kumele lingidise intro yokuthi ngingena njani kuma-videos lawa, ngizabe ngiwayenza njani, ngingena njani, cause hey angayijwayeli le nto le. Andike ndixoxele isitori lingazibuzanga. Nge-Saturday besi-invayithwe ku-premiere movie yaboMadlela uSizwe Lobola, and wow, all I can tell you and is yazi ukuthi yo iphekiwe leya nto, iphekiwe. Lapho ephuma khona ngicela nje lithi fahla lihambe liyibona, ngoba sikhale sahleka saba la wonke ama-emotions nje ongacabangela emhlabeni ukuthi umuntu lama-emotions amangaki, kanti sibe lawo, and like wow. Anyway, asingene edabeni. So welcome to i-channel yocansi le, i-channel yocansi le, sikhuluma ucansi right through, day in day out, day in day out sikhuluma ucansi. And asifuna abantu abajajanayo thina, abantu abajajanayo umuntu ofuna ukuzenza yena nganthiwa yena ungcwele kabi, asikho lapho. Like we're not there. We don't need you, we don't need your energy. All right? Okay, we are fine, we are good. Okay, so lamhla ngifuna ukukhuluma nge-romance. Anti sonke siyakwazi ukuthi indlela to great clove mind blowing clove i-romance, cause wena ngeke uhambe uyongena umuntu e-dry, and lawo ngeke ungene ngumuntu ongavukanga. Uyavuka njani lingazange lathi ukuthi thivethana mbijana, lathi ukuthi. And i-romance yangikhona, and it doesn't mean ukuthi every time mele liqale ubambana, hayi, liyakwanisa ukuqala ngamazwi, khompane ekuseni noma emini nje uzirelaxele, yandule ifoni, bamba ifoni yakho, fakela umuntu wakho i-message okuyi-sweet message nje ukuthi la ezo ama-butterflies egijima emhlane ngaphansi yakwezizwa into leziyana wathi nxa ucabanga umuntu wakho, and kumbe kule i-moment nje oyikhumbulayo ngaye elake la something elake la yenza nje uthi nxa uyicabanga nje uyizwe ikuchaya ngapha emhlane ngapha, kumbe esiswini ngapha, uzwe ngathiwa kulezinto ezijampayo, ngathiwa ama-butterflies akhona ayatoyitoya. So wena yes, yena liyana that feeling, mnike that feeling emini nje ezihlalele, ehle qale nje kuba aroused emini, mfakele okuyi-message nje usweet man. Thi baby ngiyakukhumbula, ngikhumbula the way ombambe ngakhona laphana, those things la uyazazi umuntu wakho izinto azithandayo, sebenzisa khona ukukhiyana. I-sex doesn't need to be boring, yakwazi. Ayidingi nje ukuthi kube like mele practice every time. Anti umuntu mele aqale practice ukuthi alright ngizayenza so, hayi, qala company ekuseni, chathe nje kamnandi, litshona litshelana nje amabala amnandi. Lawe nxa uyindoda sometimes akuchayise early, hambe uyopheka, prepare nje kube kuhle nje endlini, surprise engakulindelanga la ethole nangu sengishaye i-surprise. Mbe la nxa ungu-5 fike nje endlini gezi ugqoka okuyilanjare kwakho. Nxa kuyukuthi liyilabana abathanda ama-cuffs and stuff, lithanda ukuba kinky, kanti lotho zana uzidlale nje embhedeni ethi ngena laphana nje. Once labona nti ngapha kuya-activate la ngapha ngaphansi down there kuhle ku-activate, so vele leyo lingasadingi umsebenzi. Ungabona umuntu wakho ukuthi aze yena kumbe abe manzi kumbe aze aqina nje usokolwa, hayi into le aliyenzi ngendlela, kumbe lama-health issues kuyaso kumele liye kubodokotela bezempilakahle balihlole ukuthi kahle kuhamba njani. Otherwise into le nje asonto ebuhlungu kangako, asonto enzima, asonto enzima. So lamhla ngizacina la
ngizagcina lapha. Ngicela lingitshele ku-comment section ukuthi nalicabangani. Ngale ngixoxele nje ku-comment section ukuthi hayi mina my sister bengicabanga ukuthi so oh mina ngicela ukhulume ngalokhu lalokhu lokhu i-topic le lamhla I know ukuthi ngiphonga uyinciphisa nje abayinto encane bengithi ngilinike i-idea not ukulitshela the whole thing anti ukuthi nge-idea nje ukuthi hayi into leyo iyakwanisa ukuyenza so uyenze so because vele umuntu wakho nxa lithandana nje alidingi kusokola and awuzami nzima ukuthi uchaze umuntu wakho. And enye into futhi esihlala sikhuluma ngayo every time every day, communication. Communicate lo muntu wakho, tshelanani ukuthi mina ngifuna so, mina ngifuna so. Nothi lokho ukuthi umuntu abethwele nzima ngenxa ukuthi umuntu wakhuluma sokuqala phela bakhona bezibhakela. Hayi asifuni abantu bezibhakela thina la. So okay guys, see you in my next video. Anyway, ngicela subscribe now. Sure, please subscribe, share our channel, like, comment, and kulento ngifuna ukulibuza yona. Silomsebenzi ngikhaya ePlumd. I-birthday party kababa wami kwanza 8 years. So, bengifuna ukubuza lapho ukuthi ngingayenza ivlog ngiyifake lapha yini kumbe hayi lifuna ukuyibona ngishane lani nje like lichayise ngomoya. Ngicela lintshele khona lapho.